Ne yıl ekan özü dagıçı? Biz hem okeanda erkeletip koyuyoruz da bunu. Kiliçkadagı okean deň. Ha, Kiliçka okean. Ama o kelle kaşkabak jakşı ekan. Jaň üýrençek bolgon üçin neme bolupdyr da? Jakşı baskılar çykyp ýatyr ekan. Ha, canavar okean. Kiliçka okean mı aka? Ha, Kiliçka okean. Assalamu alaikum atçıyıçılar, жылкы görmanlary, sayapkirler, hatalçılar, amansızlar. Бүгүн Жалал-Абад базар кургон Колот айылынан мондай 2 жаштагы Ростов чергесинен келген дедик бака. Абакандан. Абакандан келген 2 жаштагы өспүрүм сатууга чыгып атат ондар. Жаң үйрөтүлүп атыптыр. Мондай өтө жоон, анан кыймыл аракеттери да жакшы экен. Азыр жаң үйрөнгөн үчүн дагы басыктары, немелери чыгып экен жакшы. Бойлуу экен, жоон экен туугандар. Өтө белдүү экен. Бу да кааласа кимдир бирөөгө насип кылып улака үйрөтүп ала турган болсо, бу ортого казык деп туруп пакеличке коюп алса болот экен да aka. Өтө оор олейна жылкы экен өзү дагычы. Biz hem okeanda erkeletip koyuyoruz da bunu. Киличкадагы океан деň. Ha, Kiliçka okean. Ama o kelle kaşkabak jakşı ekan. Jaň üýrençek bolgon üçin neme bolupdyr da? Jakşı baskılar çykyp ýatyr ekan. Sekin alda bastırasın hem ha. Jaň ele üýretilipdir da aka. Owa, jaň ele üýretildi. Murda da 1-2 mini koyup atdylar. Aha. Ana baya takay mingenge men özüm baldarym jaştyk kılıp. Mingen bala jok. Ýaga bastırdyk ekan, günge çagılışyp kalat ekan. Aka özü görünüp durat, jaň üýrençek janavar. Birok jumuş. Aha. Takalap koydunuz ha? Ha, takalap koyduk. 4 putul teң takalatıp koyduk. 4 putul teң Kolgu öte jumuş. takası var ekan. Akan baсын ötө jöndүү kılıp turup karsak kursa ele satam deyt, nары beri deyt. Baсын zor kılıp koyam deyt. Totat er bal. Aka den sooluğu jep içişi jakşı ha? Jakşı. Putu kolu uğungan jerler jok. Oň jaka burup koymuş da. Jemdi jeyt, azazdan jem beremem. Jaştırsa köp berbeyin dep. Anadan milbeyle turat da. Aha. Den sooluğu, joştuğu bar joguna garantiyası var. Sebebi bulmaga былтыр келгем да. Aha. Özüz ap kelgenbiz. Hem 1 жылдан beri dıykançılık bolup kaldı. 1 жыл болду deň келген да. 1 жылдан beri özümde kolda oturat. Ya ötө joon eken amaç. Joon eken, o tuyaklarını tartıp koylu. Jakында 4tөн teң takalap koysuz ha? Jakın bile takalandı biri. 4 putul teң takalap koyduk. 4 teң takalap koydu. Ön çıkpay turdu. Aka baсын жөндү коюп эле сатам дейсиз. Муну басын канчага коебуз эми? Hem basını kam satüre turganday kılayınça. Aha. Tak. 220 minge olsa bereyim şunu. 220 250 min kemi var da böyle koyayım. Ооба. 220 minge bereyim. Özü бирок aka bu zorba boldu aka. Ооба эми. Haligi koymadım okşay. men 1-2 jerde ugup kaldым эле ba göçünүн baası депчи. Ушундай эле болду. Жеңил. Алган адам эч жагынан күйбөйт да Кудай кааласа. Hem özünde bunun atası da var. Kam sen özünüz tanıdıp alıp gelgenmiz de bunlar da şey. Atası үйдө турабы ушунда? Үйde hazır atası var. Bundan keyinki bir keltata yükesi var deseng. Anan 3-4 at bolup kalganga şu Karaogo da emi bolot. Kичине maral gelip otat özüzdöç. Oo. Oşoga anan jönдөra koyup erterek satüregen emi satam dep boz açıp koygondan keyin dep arzan ele koyup atam da. Болду. Ну, бою канча чыгып калат aka? 60га жакын бар окшойт бою деле. Бар укам, şu men çamamda men nak tartıp görüp ödüm 1.55'ten jogorу да. 60га барып калса керек. Нары буруп койгон, чатка аяктары дагы төгенен экен жаныбар. Şu болгону кам минген жаныбар. Бол тагатармак. Форма зор экен амаш жаныбарда. Жакшы кылып мени үйрөтүп, оң сол тегеретип үйрөтүп алса, үйрөтүп алган адамдыкы да утук. Болду анда базарыңызды берсин aka, маалымат тегиз эле айттык окшойт. Эгер биз себеп болуп кимдир бирөөгө насип болуп турган болсо, барган жерине бир берекелүү, жакшы атадан болуп барсын жаныбар. 4 та таза, жеп ичи ден соолугу зор.